Kei te tatari tonu ngā pirihimana kia haumarua no ngā āhuatanga ki te mautere o whakaari I mua I tā rātou haere ki reira ki te kohi I ngā tū pāpaku. Hei tā rātou, kāre rātou e tuku I ngā ratonga ohotata ki reira kia tau rā no te mauri o te puia I hūrā ina tahirā. Mohoa nei, toko ono ngā tāngata kua mate toru te kau kei roto tonu I ngā hōhi pera nā te weranga o te kiri. E mohio ai tātou ki ngā kōrero o te wā me mokowhiti atu rā tātou ki whakatāne o tira ki tā tātou tangata kia rapaira tā whai e tatari mai ana rapaira Ngāti Awa I hui rātou ki ngā pirihimana me te hunga pāpāho o tira te kaunihiro o whakatāne I te ahiahi nei. Hea ngā kōrero I puta I tērā hui. Ai skori katahi anō tērā hui ka mutu hei tā te iwi ka whaiwahi atu ai rātou ki ngā tikanga whakahaere e whakahokia mai ai I ngā tūpāpaku I ngā tāngata rānei kei te mautere, kei te puia o whakaari. Nā hei tā te māngai o Ngāti Awa a te kei merito, ko te mea nui kia whaiwahi ai ngā tikanga Māori, kia ea tērā taha ki a tātou. Nā hei tā rātou ka haere ngā tahi ai rātou ki te puia o whakaari, ki reira takutaku ai I ngā karakia, me he mea he mōrearea rawa te mautere ka takutaku hia ngā karakia ki runga waka. Kātahi ka whakahokia mai e rā o ngā tūpāpaku, e rā o ngā tāngata rānei ki te taunga wakarererangi o whakatāne, ka takutaku anō e tahi karakia I mua I te tuku ki te whare tūpāpaku o Tāmaki Makaurau. Anei a te kei mirito o Ngāti Awa. Tuatahi ko te tuku atu I ngā mihi. Ki te whaikuri o tāua tikanga. Pai muri ake I tērā ko ngā karakia. Ka kōpani e rā atu āhuatanga. I reira ko te hunga I tohutia hei hōpara, hei whakaarake, hei kohi, hei whakahoki mai o tira I ngā tūpāpaku. Rapaira, ko puta rānei he tīwhiri e mōhio ai koe, mōhio ai tātou, hei āhia rātou, ngā ratonga ohotata, haere ai ki whakaari ki te kohi ake I ngā tūpāpaku nei? Koira pea te pātai nui kua puta I te hunga pāpāho ki ngā pirihimana I tēnei rā, I te ata I tēnei ahiahi tonu nei. Hei tā rātou ki a mātou o te karere, ko te wā moata pea e tae ai e rātou te hoki atu ki te mautere ko te paraire, ko te rāmere, heoi e whakaaro ana ki te hunga, ki ngā mātanga pūtai au, e tika I te wāhi o te puia o whakaari, ka ahe ai rātou te hoki atu, ki reira whakahoki mai ai e rā tūpāpaku. Ko tēnei wiki, ko a pōpō, ko tērā wiki pea. Heoi anei wali haumaha hei tāna ki a mātou o te karere, ko te mea nui e whaiwahi ai ngā tikanga Māori, e whaiwahi ai a Ngāti Awa. We've highlighted the fact that our priority at the moment is that we need to ensure that everyone is safe when going to the island. In terms of Ngāti Awa tikanga and knowledge and practice, I'm absolutely safe with the experts sitting right next to me to guide us through that process. My role has been to ensure that that's injected into the operation and that Ngāti Awa protocol will be followed for the recovery phase from the island through to the airport, through the departure tātu ki Akarana, ki te hōhi pera a Akarana. Rapaira I te hui pāpāho I te rānei te mātanga tūpāpaku o te motu hiaha wāna kōrero mo tēnei take. Hei tāna ki te hunga pāpāho I te ata tonu nei e ono ngā tūpāpaku kua tukuna atu ki te whare tūpāpaku o Tāmaki Makaurau. I tēnei wai arotake ngia ana rātou, kia mōhio ai ko wai e nei o ngā tūpāpaku, kia mōhio ai ngā whānau anō hoki e haere tawhiti mai ana I tā wāhi. I tēnei wai tiro ana ki o rātou kākahu, kia kite ai heaha ngā kākahu e mau nei e te hunga tāpoi I haere atu ki te puia o whakaari, anei a kai whakawā Deborah Marshall. We will be using the nationally recognised Interpol standards for victim identification, and that includes our fellow stakeholders, pathologists, the police, ESR scientists, forensic odontologists and others, and they have all gathered together for this purpose.
Ai I tēnei wā e mohiotia ana kua rāhuitia te moana mai I konei ki whakaari, a kua rāhuitia anō hoki te moana mai te whakatohea tai rāno ki Tihirau ki Whangaparawa, e ngā iwi e whaiwahia I ngā tikanga Māori, e rāhuitia ai te moana ki te hunga, e hiahia ana te haere ki te poea o whakaari. Kei muri tonu iau, ka tahi anō ka whakatūngia e nei taiapa, kia kaua te hunga e hikoe ki tēnei o ngā wāpu o whakatāne. Ewe skari koera ngā kōrero mai I kone I tēnei wā, mena ka poea ke he karere hau, he kōrero hau, tirohia a mātou pai pāpori, ki reira ka whakairihia ngā kōrero o te wā. Skari. Tika e mihi tonu ana ki a koe rapaira I te pai au e nā whakamārama tēnā rā koe. He tika hoki tā rapaira e te iwi tirohia tonu tia a mātou pai pāpori, ara ngā pai pāpori a te karare, pukamata tihau, aha atu kia mōhio pū ai koutou ki ngā kōrero o te wā mo te puia o Whakaari.